I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Kao što već znate, ove godine se ponovno održavao Supercars Owner Circle u Zagrebu i ja sam to popratio kao i prošle godine. Današnji vlog je malo drugačiji nego prošlogodišnji, više auta, manje mene, osim toga bili smo tight s vremenom, tako da smo morali sve to stići. Puno se jurilo i žurilo. Nadam se da ćete uživati, nadam se da će vam se svidjeti. Podržite video lajkom, komentirajte nešto i subscribeajte se na kanal za još. A mi idemo u ovogodišnji vlog.
nakon što smo snimili sve ovo i nakon ovih prekrasnih kadrova, zaputili smo se prema vrhu Sljemena. Hvala Ivanu što je ovaj put bio sa mnom jer bez njega neke stvari ne bi bile moguće. On nas je autom odvezao od Esplanade jer smo se sjetili da bi pametna ideja bila ići na Sljeme, pošto je u gradu bila gužva, da dobijemo čišće i ljepše snimke i slike auta. Dakle, krenuli smo prema vrhu Sljemena što brže kako bi uhvatili parkirane aute gore. I putem smo čuli ovo. I ovo. I kao što ste mogli vidjeti i čut, prvo što nas se dočekalo kad smo došli gore je turiranje Lamborghini Aventador SV-a. Taj auto je toliko fantastičan izgledom i zvukom i taj Njemac koji je bio vlasnik je toliko rastezao taj auto, toliko ga je vozao kako se taj auto treba voziti i toliko je pružao zabave sebi, a i ostalima okolo da je to nevjerojatno. Svaka mu čast. Auspusi su bili toliko vrući kasnije da smo mogli peći ćevape na njima. Vidjet ćete kasnije i kako ga je vozio na utrci u Velikoj Gorici, on je gazdo daske opalio. A mi smo stali odmah na početku. Ovaj auto ljubičasti koji ste vidjeli je od Šmija 150, jednog poznatog britanskog youtubera koji ima dosta lijepih auto u svojoj kolekciji, ali ove godine je odlučio uzeti Zenvo TSR. To je onaj auto koji ima poznati spoiler što se u zavoju miče lijevo desno i podešava se kako skrećete. To je najnoviji dodatak njegovoj kolekciji, od ne znam koliko auta prekrasnih ima. Ove godine je odlučio doći baš sa tim najnovijim, nedavno ga je spek auto, gledao sam video, sa najnovijim Zenvom koji riga plamenom. Znači odličan auto, prekrasan, a sad ću vas pustiti da u miru nastavite gledati slike. Vidimo se! Ekipa, znači nalazimo se u raju, gore smo na vrhu Sljemena, auta ima, kopljeve, gledao divo, znači svega ima. Još ćemo vas izvještavati dalje, znači ovo je show, ja ne mogu pričati, žao mi ljudi, ovo je valjda vjerojatno jedni dio u videu kad ću pričati, gle, Širo nije ispred mene, znači ja ne znam. Ovo nam je već postala tradicija, kao i prošle godine, tako i ove našao sam istu Subaru Imprezu koja je prošle godine bila pred Esplanadom i vozikala se, ove godine stoji tu na Sljemenu. Fantazija! Sljedeće scene su iz Velike Gorice, tamo su se odvijale utrke, a prvo na što sam naletio kad sam došao tamo, što mi je bilo začuđujuće, nisam nikad mislio da ću u životu vidjeti taj auto, je Range Rover Defender sa Urbanovim bodykitom. Ako vam zvuči poznato jer pratite Jenija i njegov kanal Jenimize, gdje omata aute u razne folije, onda ćete znati da je to njegova sestrinska firma koja se bavi nabrijavanjem, kako performansama, tako i izgledom raznih džipova i jedan od tih je ovaj Defender. Onda znate da je ovaj auto zvijer i znate zašto je ovdje. Slijede utrke, vidimo se, budite mi pozdravljeni.
se auti prestali kretati po pisti, uputio sam se ka VIP dijelu koji je naravno bio zatvoren, ali na moje ugodno iznenađenje Mate Rimac je prišao ogradi i pričao je sa nama koji nemamo VIP narukvice ili ulaznice, kako god hoćete, i rekao je neke planove za budućnost firme i za budući automobil. Taman kad sam ga htio ugnjaviti za fotografiju, auti su počeli paliti motore i počeli su odlaziti. U tom trenutku ja sam pojurio na odlaznu cestu da uhvatim što bolje snimke za vas, moje drage gledavoce, i propustio sam priliku da se fotografiram sa Matom, ali se nadam da će biti sljedeće godine. I s ovime smo došli do kraja današnjeg vloga. Nakon ovoga
Otišao sam još poslikat Aston Martin Valkyrie AMR Pro, zato što je po prvi puta prikazan javnosti baš ovdje, na ovom eventu. Nikada do sad taj auto nije bio viđen. Naravno, ja sam se uvukao iza VIP dijela da ga dodirnem i slikam sa milimetar udaljenosti, kao što možete vidjeti po slikama. Slikao sam još Huayru R i nakon toga sam krenuo za Zagreb. Nadam se da ste uživali, nadam se da vam je bilo lijepo, odlično. Nadam se da ćete ostaviti like i podržati ovaj video, da ćete nešto reći u komentarima, ostaviti svoje dojmove, utiske, što mislite, da li želite češće ovakve neke stvari, vlogove viđati na kanalu. Ako želite još ovakvih videa i sličnih, pretplatite se i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!